tadi kenapa si Pain minta tolong sama lu cuekin? Lu mau gue gebok lu? Iya bang. Maaf bang, maaf. Maaf Ing. Gua hilap tadi. Gua juga nyesel nih ngebantuin lu tadi Ing. Maaf, sadar. Iya, ya, Nat. No, coba. No, dianya no. Mau badok. Ampun. Iya bang, gua minta maaf bang. Gua minta maaf. Gua juga hilap tadi. Gua juga nyesel nih bang ngebantuin si Pain tadi nih. Iya mesti begitu. Lu kenapa lu jangan cengar lu? Ah, ngeredek gua lu. Enggak bang, enggak. Bang, gua minta tolong bang. Ya tolong apa lu? Hah? Kenapa? Tolong aku, ntar pura-pura ketabrak si Pain ya. Wah, setan amat lu. Lu mau bikin gua besok-besok badan gua? Bang, gila. Ini cuma acting bang, pura-pura doang. Jadi gini. Aduh, ya ampun. Kurang ajar lu ini lu. Brik, ketabrak sama gua, Brik. Aduh, ini gua konak nih. Aduh. Keren. Aduh, Bre, gimana acting gua masih main, Bre? Udah kayak ini bang, starman Hollywood. Aduh. Beneran nabraknya. Beri. Bang, ini mah si Eti makin cinta sama gue ini. Ya, Bri. Mas lu dapat blender keong buat nyembuhin koreng. Iya udah gitu. Si Jabri mah nggak dapet celup doang. Iya, tapi dia mau disodorin baskom. Cairan asin anget. Woi, Bri, susu of the moon. Iya. Udah lu, woi, makin strong aja lu. Iya enggak. Saking rokoknya lu. Beli teh. Belum pakai si magic. Bang Japri makin kucelan aja. Ya ini gara-gara Eti nggak pernah duduk bareng kita. Eti jarang banget ketemu Bang Japri. Gua ngapa? Bentar doang. Apaan nggak bisa? Lu nggak ngeliat gue lagi ngapain? Woi, lu siapa? Halo. Nyengir doang. Ngapain? Dia datang apa? Nunggu momen. Tidak. Gua mati tuh bingung kalau lu nanya soalnya. Racing. Ada apa ini? Nacing. Bercanda. Ayo cepetan lu biar masuk aja. Kipral ya. And action. Bri, tolongin, Bri. Nah bro, Ing. Ini nih. Apaan mau bantuin gua, Cing, dorong motor ke bengkel. Oh, lu mau dorong motor? Cut. Oke, ya. Anak-anak Eti suka pada gangguin kita berdua. Bang Japri harusnya tadi bantuin Bang Paing, Bang. Emang iya? Lu dialog, Bang. Action. Tapi kan Bang Japri lagi memadu asmara sama Eti. Masa digangguin mereka, Bang Japri ikut mereka? Tapi Bang Japri tuh jadi lelaki tuh harus saling membantu, peduli sama orang, apalagi sama teman sendiri. Kayak tadi tuh Bang Nacing, dia tuh pria sejati, mau bantuin temennya, Bang. Eti kok banding-bandingin Bang Japri sama ini sih si Nacing? Ya habis Bang Japri nggak mau bantu. Dia out frame enggak? Outframe, cuman dia minta maaf dulu. Ya udah, Abang Japri minta maaf ya. Oke, Kipral. Outframe gua ngapain? Tadi lu beli bawa makan. Yang menarik kesukaan Eti. Ya.
cemberut aja begitu. Bang Japri kan jadi ini nih, jadi kagak karuan kalau Eti cemberut. Beliin ya, tunggu sini. Oke. Coba. Dulu ya. Pokoknya mana tolong izin deh. Pokoknya ya, Bang Marco Paing, beneran. Gua terima kasih banyak. Udah bantuin gua. tenang, Bre. Japri, pokoknya gua mah ya, ibarat kata, gua mah rela ditabrak bohongan sama si Paing. Yang penting si lu yang berlebihan. Apa kijing yang menyiram kue budis. Pokoknya paling jago gua akuin acting lu. Jago lu mereka. Kaki tangan, kaki gua. Kirain ya, Bang Marco tuh beneran ditabrak sama Bang Paing. Katanya cuma bohongan doang. Disuruh si Eti. Cuma bohongan doang. Beneran sih kakinya konak tuh. Iya Tik, kita pasang bohong. Disuruh nih sama ini nih Arjuna hitam. Iya sih, Putra Dawala. kita disuruh sama Timun Laut. Bang Japri, gak nyangka ya Eti. Kenapa Bang Japri tega bohongin Eti? Tau nggak? Eti tuh kecewa sama Bang Japri. Kalau udah kelihatan bohong kok ini. Udahlah, Eti mau pergi aja. Males Eti sama Bang Japri. Jangan dong. Eti jangan, dan pergi dari sini aja ya. Wah, yang ada kok keluarnya. Seru aja, balik lagi.